Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinge di tinagan a Raquel. Iti Kawayan City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ididamo makunak anasingpet ken naparabor ti asawak. Ngam iti panaglabas ti aldao. Nagparang ti pudpudno akababalin na. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raquel. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Kumusta mo ti trabahom itinagmalam, love? Nasayat, mat. Napintas ti negosyo kita. Adu dagiti agatang iti motor ita. Sa bagay, manipod idi pandemic. Adon ti mayat nga agmotor, tangim mina mangaminan ti pasahe. Ba nagapabor kanyak? Ngimatu ti sales mi, manipod nagpandemic. Ay, love, adan sa nalipata man. Anya kuma? Ti pasarabom kada kami iti anak na Sana na masapol. Isupay agastos. Ang sigod Sa na. baliitan, Raquel. Sa baliitan. Ngam, Kayat kung ad-adda pa'y arumang ay tayo. Isuanas kan ti panagsalimat-mat. Naggasat at talaga ni Manang Raquel anya, tatang. Uray si kamat sila. Nagasgasat ni Manang Taapay, mate. Nagrang ay tinegosyo ni Bayaw Felix. Agasam ngay. Isoda ti akin kuko iti may nga outlet ti agtagtagilako kadagiti motor. Ay madamot ka partner na itinegosyo na. Uray pa'y tatang. Tadwada laang nga agudwa iti birok da. tatang, nangag ko ti saritaan nyo. Eh, Ti asawak mo ti pagsarsaritaan nyo. si kamat gaya Manang. Nasaya at man ta nakapasyar ka diti balay. Win nga paiso, Raquel. Nabayag adi kay may dito'y balay. Ay, pasensya kayong tatang. Saan nga min akayat ni Felix apo masyara? Anya? Nay, saan mo ta sigod akasta ti asawam? Ne, Leia. Agar aramid kam gayam iti assignment mo. Wan, Daddy. Akisak pa'y kada kayo. Awon gayam. Dagiti kakabsat mo. Nakaturog na ni kwarto. Kasta ka di. Kadwada ni mami yo. Kuha, Daddy. Napanbit iji balay da lolo. Imbagak ka ni mamim. Asaan apo mampanaw dito'y balay. Kasanon, no adda ti mapasamak ka dagiti kakabsat mo. Kat babasit da pa'y. Saan, Daddy? Nakaturog damat. Kan adda akmat ngagbantay. Sumangpet tulaeng. Ada akon Felix. Nabitak mo't lang ang ijabalay da tatang. Uray pa'y. Diyak kayat apang panawam dagiti anak ta. Diyak kayat! Kasino mo tatagdur-durbel? Good morning, Ma'am Raquel. Kastamat, Ruben. Ngam saan na kon nga awagan iti ma'am? Manang Raquel latnan. Kababain mat, ma'am. Bus ko ti asawa yo. Uray pay. Diyak kayat nga awagan nak iti ma'am. Ay, wan gayam. Anya dagita bitbit mo? Kuha, ma'am. Manang. Karne kanat natang dagitoy. Anya? Papaitulod ni Boss Felix. Kasta ka di. Adda ngamin napan ko ginatang iti palengke. Ket imbaon nak ni Boss agumatangan iti karne kanatang. Ay, una yun tibos mo. Mala, agyaman nak iti panang itulod mo kadagitoy Ruben. Apay mo't nga imbaon mo pa'y ni Ruben nga agatang iti abasto tayo. Tapay. Dakas ka di. Awan, ngamket di, naisturbon jay tao. Uray pa'y. Siyak tibos na. Wen ngam adda akmat ngagpalengke. Takayat mo man ang tirumwar? Tapno kumkumpormi man ang tipapapanam? Felix, si kakadidaytan. Manipod ita. Diyak kayat akanayon ti irurwar mo. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Basta, ti saok titong palam. Asikaswam kit di dagiti talong anak ta. Kasta matar aramidak. Hawan gayam, manipod ita. Ipakitam amin kanyak ti resibo
amin agad gatangam. Kan amin alistaan dagiti amin agad gatangam. Apay mata na kasya ti asawa. Nagbalbaliwan. Kasla sa anak nga asawa. Amin kat kwentaan na. Mami? Agsangsangit kayo? Kabayatan di pa naglablabayo? Ko anak. Si kamat kayam. Awan na ito Adala na lagip ko. Anda ka di problema yo, Mami? Awan anak ko. Awan. Apay ngarot nga agsangsangit kayo? Ko ang amin. Adala di may nagkinaawatan kini daddy yo, anak. Nagapa kayo ka ni Daddy? Saan? Gagangay ti agasawa. Adala ta saan da pag kinaawatan. Ala, mapan ka kit di agdigusan. Tani adda pa iklasem. Wan, Mami. Sanda ko na pagparikutan pay. Ay, kaasi kayo mod. Tadwa pa'y ti adding ko ababasit nga awiran nyo. Okay lang, anak. Kat pagyamanak unay, tanasingpat ka. Matultulungan na kadagiti ubra dito'y balay. Adang samot parikot ni Manang Raquel, tatang. Apay anak, adda ka din na sa unimanang muken ka, parikot na? Kaslada parikot na ka ni Bayaw Felix. Anya kano dayta? Kuha, tatang. Anya akwa. Nagbalin ka no naimot ni Manong Felix. Anya? Sakot, naingat ka no pa'y kankwa na itan. Bayam, kasaritak tuman ti kabsat mo. Mapan ka kumay di balay da, tatang. Ay, wala niya. Nabayagan na sa anak ang nagpasyar ijay balayda. Adaawag mo, tatang. Nay, inimot gaya manang mau. Pagsasaritaan talaeng, isunti umawawag. Hello? Tatang, no addaman wayayo. Da kayo ti umay dito'y balay. Nay, apay ka de Raquel. Ada parikaut? Kung ang aming tatang, sa anak ama ka umay dita balayo. Iso ada kayo kumanti umay dito'y balay. Sige anak. Pumasyarak di tabalayaw. Nakapasyar kayo mat dito'y balay, tatang. Wen anak, tadyak mo't mauray ang dagiti agiin ang agpasyar ijay balay. Tapay, tatang. Umay kayo umutang iti kwarta ka ni Raquel? Ha? Ay, isaan barok? Kailiw kayo mo't iso nga imayak. Nasayat no kasta, tatang. Nasayatan tinalawag. Maawatak mo't tirigat ti kwarta ita, barok. Gusto ka, tatang. Saan ko apid-pidutan ti kwarta? Sa maysa, adda plano mi iti business partner ko. Ngagpatakder kami pa'y iti branch ti negosyo mi, iti sabali nga ili. Ay, nasayaat na ita, barok. Tatang, planok ti agbalin na milyonaryo. Isu akas taunay ti panagsalukag ko ita. Ne, tatang, adda kayo mo't gaya man. Itay kayo kadipay. Sa anak pa'y mo't anabayag unay, anak ko. Mga sagana ka man iti merienda ni tatang, Raquel. Amang ano itay pa amabisbisin. Darasam ti agunay. Ay, pinaburbur matan ni Felix tilugan na sa Pimanaw. Imawag namin ti business partner na, tatang. Amangan mo't numakaungay, gapo iti panagpasyar ko dito'y balayaw. Saan mo't siguro, tatang? Madlaw ko adakkel ti nagbaliwan ti asawam. Manipod imasinso ti negosyo na. Jak ilibak day ta, tatang. Day ta tipod no. Kan apay akimutong kamatan. Kasta ka di, tatang? Ay, kasanumat ngamin. Ultimo sintimo, bilangan na. I-audit na amin. Ay, una yan ti asawam. Kasla agbabawi ak pa yan anak ki asawa kan kwan. Di kag panunot iti kasta. Talaw dagiti anak yaw. Binalaagan ka ide, nga amumpay ahusto ti kababalin na. Nga man niya ti inaramid mo. May salaabulan ti panagnobyo yo. Nagkasar kayo na dagos. Day ta tidak kalabidot ko, tatang.
Nagsingpet-met ngamin ididamo, kan naparabor pa'y. Ala, at daditan. Nasken asangwem ti biyag mo ita. Ay una yung tiwara dito'y salas. Kasano? Nagayayam dagiti dua a kakabsat ko. Kat apay asaan nga nyornos ti inam. Nagluto itay. Sa nagdalos. Kan nagsibog ka dagiti masetas ijeruar. Day talang matinubrana. Di na pa'y mat mamintinar tilinis dito'y unag ti balay. Siya kung timang yornos ka dagiti wara ti kakabsat ko. Kasimat ni mami. Saan mo nga isakit ti inam, Leia? Tadagi talang mat ubra dito'y balay ti araramiden na. Kan, apay anabayag anapan na grocery? Amang ano adan iti dalan na, daddy. Saan la ang agar-aramid ti inam, iti saan ko ang magustuhan, Leia? Ala ni daddy, nagsingpat ni mami. Di na maiturot ti agaramin iti dakos. Adda akon, Felix. Napanak pa ngamin nagpalingki kalpasan ti panag-grocery. Ginatang kong dagiti daduma akasapulan tayo. Nakisinarak kan samat iti lalakim. Unay mo't daytan nga bagbagang, Felix. Di ka kadimabain. Si sasango pa iti anak na. Uray pay. Kayat ko ang mangneg na, ajak tupulos kayat arugitam ti ulok. Jak ipalubos. Lagi mas matanda ito adyos, manang. Sige lang ang ading ko. Agmerienda ka. Dayta cake. Siyak tinangbik dita. Mangan ka lang. Talaga? Iyawid ko ton dagito manang. Akuray ka. Apay kasla, limlim tagmot dagita matam. Adda nga imalas ti ugali ni Felix ita ading ko. Saan ka di pa'y nagbaliw ni Bayaw, manang? Saan? Agasam. Pagat atapan nak nga adda ka no lalaki. Ay, unay mo ti kastan. Jak amo no apay kasjay. Amang ano isumot ti adda aramid na, manang. Anya? Kasta ka no dagiti adda aramid na. Ipulagid da ti aramid da iti sabali. Ay, jak amo no niya ti aramid, Axelia. Talaga ang mariribukan ako na yan. Duktalam ti agpayso, manang. Kasano ko maamaramid ko data? Di na kayat ang pumanawak dito'y balay. Nagpaikabil pa iti CCTV di tabalkon. Iso ang mamonitor na amin agaraw ko. Unay mo't gayam ti kastan, manang. Unay mo't tan ni Manong. Anya ti ginagara ti kapsat mo dito'y balay? Nagpasyar laang kailiw na dagiti kakaanakan na. Ti kunam kit di, kat mabisbisinan. Iso nga imay dito'y balay. Anya? Agpay sumat. Ta dito'y balay, naimas ti merienda, kan sidaan. Saan akas ijay balay da? Bulbulong ti sidsidaan da. Saan ka kumamat akas na, Felix? Taapay, isakit mo ida? No saan asyak tinaasawam? Kasjay kumamat ti biyag mo ita. Anya? Kasla kamat kalding abulbulong ti sidsidaan. No saan asyak tinaasawam? Ala, maturog tan. Masapa ak manin nga agriing inton bigat. Agsarita tapay. Nagasat ka kit di kanya ka, Raquel. No nalipata mon, ipalagip ko kan ka. Akas taunay ti rigat ti biyagyo, idi pinakasaran ka. Uminom tapay. Ruben, layos ti arakan pulutan dito'y birthday ni Paribong. Angan, nabartek kayon saan, boss? Saan pay? Kaduan naklat nga ginom. Katini, busy ni Paribong. Itulod kayon, boss. Ang mga nubir-biro kan na kayo ni Ma'am Raquel. Nalipatam samat. Asyak ti bus mo. Amok day ta, boss. Awagan man gid din ni Raquel. Ibagam, asaan ako nga agawid. Tamaturog ag dito eh. Angam, boss. Aramidam, wano, ikatan kay ti trabaho, may tamat laang. Sige, boss. Awagak ti asawa yo. Api-api nanawan na kami matan dati. Natayan ni Daddy Midi isang patday di ospital, anak ko. Nadisgrasya. Gaputan na barbarta ka nagmanehoy di rabi. Apay nga minasaan ani Uncle Ruben tinagmaniho, mami.
Pinagawid na ka ni Ruben, anak po. Ang mumat ni Daddy, naturay. Noay niya timbaga na, iso ti matungpal. Leia, umay ka naning. Mapan ka pa'y mangan. Wan nga agpaiso, anak. Kaduan na ka ni Antim Celia. Saan, Mami? Auntie, diyan pa'y mabisin. Kaya't ko abantayak lata ni Daddy. Amok nga iti saan nga agbayag. Itulod tayo ni Jay Cementerio. Makatawanin tinapalabas, manipod pimo sa iti asawa manakaw. Wan, tatang. Nakailiw-liwag ka siguron. Wan, tatang. Ngam nasakit kinamwak. Ha? Anya day ta? Inaklon ni Ruben. Ngad da babain ni Felix. Anya? Iti day dirabi apan nakadisgrasya na. Agturong iti ayan ti babae na. Kasta ka day. Wan, tatang. Diyak la impagarup alinip-liputan nak ti asawak. Impagpagapok lang amin kadagiti anak mi. Iso a pinaspasensya aklatan. Kasla ak may sa abalod idi si bibiyag pa'y. Ngam inibturak ti amin para iti pamilya mi. Ala, pakawanem ti asawam, Raquel. Iti kasta, malagaan ang tiriknam. Wan, tatang. Napakawan ko. Katagyaman ang kiti Diyos. Gapo ta iso tinang tartarabay kanyak. Tapno madaarak amin dagito yapan nubok. Tapanagrik na kita. Kaslaak nakarwar iti pagbalutan, iti naunday apanawan. Saan akon anaki asawa pa'y Mr. Lonely? Impamaysak ti atensyon ko kadagiti anak ko. Iti likodan ti amin, nalidayak latta iti ipupusay ti asawak. Ado ti agkungkuna amaki asawa akpay, ngam ingkiddeng kon nga ipamaysa ti imatang ko kadagiti anak ko. To'y pagayam mo, Raquel. Raquel, pagayam ko, iti daytoy apakasaritaam, addan iti nagkaysa abiyag ti asawam. Isu ati saam nga impaaynaken ka ket lipatemon. Tunggal tao, adda pagbiddutan na. Tano si bibiyag kumapay ti asawam, nalabit a nakaamiris metten, ket agbabawin iti nagbiddutan na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ni Pagayam Raquel, iti Kawayan City, Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Areya at agalat Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biag. Tabarang makaibati ti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raya. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa dino manen ayat ti papanam anak ko, kat ne, rabiin. Amangan no anya ti mapasamak ken ka iti dalan. Sapay babae kamot nga road. Di nakman pakibiyangan si kaabakat.
Mapanak iti kayat ko apapanan, iti anyaman nga oras a kayat ko. Hay, surun kon. Anak ko, apay ka day akasta ka. Awan mo't amok anag kurangaken ka. Ngam apay akasta ka moten. Ato na amin dagita nga ibagbagam si kabakbakitan. Panawan ka man laangan. Ha, surun kon. Ay, pangaasim anak ko. Di ka kumapumanaw. Madeterik nak. Saan ka kadi amasyan amang panaw kanyak? Awan serbi dagita nga ibagbagam si kaabakat. Sige, tagay lata, Joy. Raya, agpapas tayo kiti nga uminom iti arak. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan ka di? Gusto calendar. Kastoy abiyag ti kayat ko. Nagganas ti kastoy abiyag tayong agbabarkada. Alang arod, tagay lata. Kakaiso na anawaya tayo ita. Ipapas tayo kikita aginom ka nagpulutan. Nang runa, tada tayo mananti agkukuyog. Rhea, kaanakan, kayat ka kasarita. Katsapay la kumatadumngag ka kadagiti ibagbagang. Anya ka di matibagam kanyak si kaabakit lina. Ibagamon, tadisturbo ka iti panaginana. Ha? Nagbastos ka moten, Rhea. Talaga nga awan sursurum nga inanak. Ngamsapay la kuma, tadi kanto agbabawi gapu iti kasta nga ukalim. Anya? Ha? Pumanaw ka man laangan dito'y si kaabakat? Tapno ibagakan ka. Di nakpakibiyangan, gaputabiyag ko da ito'y naawatan. Sige, nukas tati kayat mo, makaammo ka nga rodan. Awan sursurum nga inadak. Pumanaw kakit din si kaabakat lina. Kat saan kanton ngagsub-subli dito'y balay? Nanang, ikandak man iti kwartayo. Rumwar kami kadagiti babarkadak ita. Awan maited ko a kwarta, anak ko. Tilaangan po unak nga aglaklako tinateng tiigam ko ita. Ay, pangaasim ko ma. Agbaliw kan. Madandanagan akparaken ka. No kasta arumrumwar kayo kadagiti gagayem mo. Ay, amangan no adadakes ang mapasamakan ka no di ka pa'y agbaliw. Anya? Ha? Nagadupay laang mat asa uyo, nanang. Alakit din, ikanda kon iti kwartayo, tamapanakon. Ay, pasensyakan at talaga, anak ko. Ang madetirik nak. Iso adyak nakalako. Ultimo kadagiti mulak anateng. Ay, awan mat gayam serserbin, nanang. Panawan ka man langan. Nasayata na danon ka dito'y balayo, Insan Rhea. Anya ka di matibagam kanyak, Insan Lester. Di mo ibaga nga umay nakmat sermonan. Kaya't ka lang nga bagbagaan. Maasyanak namin kini Auntie Marga, gapu iti aramidam kan kuana. Pangasim insan, agbalbaliw ka kuman. Amang ano pagbabawyam tumot lang ti kastoy nga aramidam. Agbalbaliw kan, sakpay amaladaw ti amin. Apay aya apakibiyangan nak. Asino ka kuma amakibiyang kanyak, ha? Insan Lester? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Diyak kayat adang ganda kita ibagbagam. Ha? Manakibiyang kayo unay. Angam insan, amum ka diti sasaadan ti salon at ninanang mo? Anya ko mga iti sasaadan ti salon at na. Kat no nagsarantamot, saan mat amasakit? Insan, kinaduan ni nanang ko ang nagpa-check up ni Auntie Marga idi kalman. Gaputan na dano na dito'y balay yung agkakapsot. Kat amum ka di? High blood gayam ni Auntie. Anya? Ha? Imposible mat Jack mamati iti dayta. Siguro, ibagbagayo lang dayta, tapno mamati ang kada kayo. Ngam never! Saan dakto amabalin abyangan apulos kadagiti kayat ko nga aramidan. Kat, no bilang manpudno ti imbagam insan. Itultuloy yung arudan nga ipaagas ni nanang tapno agimbag adagos. Nagalas at talaga ti ugali minsan.
Ala, no di mo kaya ti dumngag kada kami, makamuka nga rudan iti biyag mo. Sapay ko ma, tasaan mo to apagbabaw yan ti kastang o ugalim. Ay, pumanaw ka kit din. Nagadupay lang nga ibagbagam, nga awan mo't ser-serbina. Adda tayo manan dito'y bar, friends. Sigurado. Agranak tayo manan nga ginumita iti ara. Wala, Joy. Talaga akas tati mapasangot ika. Isungarod nga adda tayo dito, tapno umay tayo again, Joy. Okay. Alang nga rudan, agurder tayo niti pulutan kan inuman tayo. Tamang rugi tayo. Okay, siya kon ti mapan agorder iti pagsasangwan tayo. Orayan daklatan dito, oy. Nabartek ka manan, anak ko. Talaga ka de, akas talatan ti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Saan ka pa yun nga agad-adal? Gapot tadag iti barkadam lataan ti sumursurutan. Saan ka din nga agbaliw, anak ko? Awan bibiyang mo kanyak si kaabakat. Aramidak ti kayat kong aramidan. Ala, aglin si kakit didita. Takayat kon kaya ginana. Nangan ka din, anak ko. Ingka kumapay mangan, sakbay asumrag ka iti seled mo. Nangan akon, bakit marag ka? Sige hinako na ginana. Kanya ka di manan ti masapol mo kanyak si ka bakit lina? Aping adda ka manan dito balay? Di mat imbagak nga uray saan kan nga umay dito'y balay? Adda ak manen reya ka anakan. Gaputa kayat ka manen apalagipan. Pag nga asim tagbaliw ka kuman. Kaasyam kumamot tinam. Nakakaasing aglaklako itinataeng tapno addalaeng pagbiagyo. Ngam kastalaeng tararamidam. Apay, talaga ka di akas dati kayat mo apanagbiag. Taan niya ko mga minti parikot mo iti day taabanag bakit lina? Apay aya apag parikutan na klaunay? Ha? Tapno ibagakan ka. Biag ko day toy. Iso nga awan nga rod ti bibiyang mo kadagiti aramidak na awatam. Ala, no talaga adi mo kayat ti dumgag. Makaamu ka nga rodan. Talaga anatangsit ka reya. Pagbabawyam to ti kastoy ngar aramidam. Ngam naladaw ton ti amin. Ha? Madula amin nga ibagbagam? Pumanaw kakit din dito'y balay. Kat saan kan ngagsubsubli? Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan. Gapot abiyag ko da ito'y. Apaya dito'y sa alas tinagidaan nyo, nanang. Sumrak kayo man mat ijay siledyo. Nagalas akit kitaan ti kaaddayo di taan nakailad. Reya, anak ko. Yawatan nakman iti danom. Talaga nga ben amaditeriknak. Marigatanak abumangon kan maululawak. Anya, bumangon kakit didita. Kad sikatimapan mangala iti inumam. Adda pag nami kadagiti barkadak. Jak kayat ti mataktak. Anak ko, pangaasim tabantayan na kuma. Uray italaeng. Ay, talagang amen, amariknak anakapsutak unay. Madi at talaga tibagbagek, anak ko. Ay, amangan no kumaro manan ti high blood ko. Iso akas to'y ti marikrik na. Ay, adula amin dayta. Adda pa panak ita. Iso asaan ka mabantayan. Saan ka man nga agarte-arte dita. Gaputad dinak malapdan armor ita. Panawan kan dito balay. Kat makaamukan itibiyag mo. Lander, Rhea, maudi day tuyan nga isusur ko kada kayo dito'y bar. Oo, apay may tinakas na tibagbagam, Joy. Di mo ko naakayat mo ang dagbaliw. Kasta nga agpaiso ti kayat kong aramidan, Rhea. Naameris ko ngamin, nga awan na sayat apagbanagan ti piyag tayo. Lukas tu'y latan der aramidan tayo. Kitaan mo.
Awanan ti agad-adal kada tayo ng agbabarkada. Idinto, tadagiti kapatadan tayo. Kat dandanidan agturpos kadagiti kursuda. Ismo agbalbaliw tayo kit din. Anya? Apay akastamot ng ibagbagam. Adula amin day taagbaliw nga ibagbagam. Nagpapas tayo kiti nga ginom kan nagpulutan. Nagmayat ti kastoy abiyag. Wan mat namin, Joy. Isu alipato mo day tabaliw-baliw nga ibagbagam. Oh, adti ti baso. Agtagay ka kiti. Ay, kastong unay gayam abartag mi idirabi. Isu adyak ko nakaawin. Ay, asidag akong itibalay. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Insan, nasayata si Mang Patkan. Insan na, sir. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Di ka kumamakmak lahat, ha? Awanan ni Auntie Marga. Pimusa yan. Anya? Kasano ka napasamak data? Nalabit nga mataki ti high blood na, insan. Saan na itaray adagos di ospital? Naladawan idi nakita ti kaarubayo. Nalabit nga yung karigatan na titimak der. Ngam idi maulaw, natumba, kat naipakpak ti ulo na. Anya? Saan na mo bali namatay ni nanang? Ala, insan. Sumrek kan di tabalayo. At dadita ni nanang ko. Antilin, awanin ni nanang. Nasaya at tasimangkot ka na si Kangawan Serbi ng anak. Aday tati na matmatam. May san analangis abangay. Naragsak ka ka din. Awanin makibiyangkan ka. Iti kayat mo nga aramid. Pagawanin dagan. Diyak ang mo tinararamid ko. Diyak yung pagaro. Aday di gayam may sapas wadanom ti maudi akit daw na kanya. Ngamjak pa'y naipay. Agbababawi akan ti. Gaputay patpatag ko ni nanang. Ala, mapan kakit din iti ayan dagiti babarkanan. Gaputa isu dalaang tinapatagkan ka. Awan pabain mo nga inanak. Pumanaw kan dito'y. Gaputa awan karbangam amang bantay iti kapsa ko. Kagurgura kariya. Saan nga ingkatang ninanang mo iti agas na tinaudi nga inted ko kankwana? Gaputa inted na pailakan ka. Kastagayam. Diyak amo akas nanti. Nga mawatan kayo. Nga oray papanawan dahan. Sana ka pumanaw. Kaya't ko abantayan ni nanang iti maudi akong daway. Nanang, pakawanin na ko ba? Ipatpatag ko na, nanang. Nanang, saan kantan amakit na iti kaanuman? Pakawanan na ko man. Gaputa puro sakit tinagam timpalakam ko kada kayo. Ngamam mo ti Diyos. Pagbababawyak dagiti ngay nararamid ko. Ngamusto ti kanayon da ngay bagbaga kanya kiti. Analadawan ti amin no makamirisay. Insan, umay kan.
Agawit tayo. Duduatan ang nabati ito'y kampusan to. Imunan ang nagawid dananang. Oh my God, tanapudot ang tidarang tiinit. Umuna ka lang na minsan. Ipapas ko payabantayan ti tanam ni nanang. Diyak man lanas asikaso, sakbay anatay. Pawatak tirik na minsan. Ala, kaduaan ka pa ilang arod dito'y tanam ni nanang mo. Agyaman na insan. Insan Rhea, anya ti planom itatawanin ni nanang mo. Kinapod no na insan. Diyak payam mo. Awan mat namin ti adal ko. Tagtrabaho ako ma. San pa anala daw ti amin, insan? No kayat mo, ituloy mo ti agadal. Ninanang kunti makaamo iti aramatan. Agpaiso insan. Wen, nulaket ta kayat mo ti agadal, si dadaan ni nanang amang tulong kan ka. Agyaman ako na insan. Ikarik, agsingsingpot akon. Igaad ko ti agadal para matlaang kanya. Kan ti arapa apday dinanang. Ala, maragsakan at nagbalbaliw kan insan. Kat sigurado, maragsakan mat ti inam itinagkay sa abiyag. Tinungpal ni Antilina ti Karina kanya kat pinagadalnak, Mr. Lonely. Ita, nakalpasa kon iti adal ko, kat adamat na natalgad apanggadak, kastan kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Rhea. Rhea, pagayam ko, nagasat ka. Gapu taadda ikit mo anang tulong latagan ka, itilaksid dagiti madi nga inararamid mo. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, para matlang itinapintas a masakbayam. Agbalin kumamat nga adal da ito'y kadagiti sukir nga anak. Taditay kuman urayen, amala daw ti amin, sakbay nga agamiris tayo. Bueno papagayam, ingka nangigan ti pan na kay drama ti pakasaritaan ni Rhea, itila Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinagan nga Ofelia, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pimatulak iti lalaki, anakisina iti asawa na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ofelia, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam? Sinong batam ni Wilson? Wen, Kara. Ay sus, agar-aramid ka. Amumit nga adan asawa kan may sang anak da. Ngam nagsinadan iti asawa na. Sigurado ka nagsinadan iti asawa na? Imposible mat ano saan daan nagsina. Apay nga rod asaan nga agaw-awid. Agpapaw itlatan para iti anak da. Ay, jak amo Ofelia. Ngam awan pa nagtalik ko iti lalaki asina iti asawa da. Saan asinaan ti babae iti lalaki no nasaya at ti aramid na. Tandaanam dayta. Nasaya at adakan anak ko. Itay nakapeng or-urayan ni Anton. Anya mo't tanday tang Anton. Imbagak lang nga rudan asaan ko akayat. Ngam agsubli-subli. Sangwam latta. Narigat mat no bastusang. Madi timang pabain itipada na atao anak. Sige nga rod nanang. Kasaok labiit. Ala nga rod. Nakapagsarita kay Thomas siguro no nakaluto akon. Ay,
Nasayaat nga rod no kasta nanang. Mabisinak nga minan. Napananggayam ni tatang. Kasasauna itay ni Anton. Sige nga rod nanang, mapanak iti ayanda. Adda ka matgayam ang balasang kao. Ay kinasarsaritak pa ilaang ni Anton. Tapno saan ang maburing ang mangururay kan ka. Ala, panawan kayo pa tapno makapagsarita kayo anasayaat. Ay, agyaman tata. Mawan ang yaman na barok. Sige. Anton, saan ka di nga imbagakkan ka? Sarda nga mo ti panang pasyar mo kanyak. Taawan ti maganab mo. Sa anak amawan na itinamnama, Ophelia. Aging ka nga awan kaayan-ayat mo. Palubusan nakmat ko mga agaram kan ka. Addan kaayan ayat ko. Anya? Sino? Ni Wilson, saan mo nga amam mo? Umay ka di dito apaspasyarin na ka. Saan? Ije pagtrab-trabahwak ti pagpaspasyaran na. Sigurado ka kadi anapudnukan ka? Siyempre sungbatakit din no saan anapudno. Iso nga isardeng munti agaram kanyak. Sige nga Rod. Agpakada ako no Ophelia. Agyaman aklangan iti panang sangom kanyak. Umay ka, Ophelia. Ijay ti papananta. Agpicture ta. Tamayat ti view ijay. O sige. Amom ka di nga itala nga makaumayak dito Talaga? Awan mat nga min mangipasyar kanya. Sana bale. Itatanda ako ni tibiyag mo. Ipasyar ka. Iti amin akayat mo apagpasyaran. Mabalin ka di nga agpasyar tamat ijabalay? Kayat kaayam mo kadagiti naganak ko, Wilson. Sige. Agyamanak, tauman nugot kaayam mo kadagiti naganak ko. Amangan mo't no stricto da. Amangan mo sandak akayat. Apay kumamat asanda ka akayat. Amangan mo adda nagugwapo. Akayat da aparakan ka. Anya? Nanang, tatang, kayat ko ayam mo kada kayo ni Wilson. Kaayan ayat ko. Anya? Addan ka ayan ayat mo? Maragsakan ak amakam mo kada kayo, nana, tata. Kastamot kan ka, Barok. Napudno ka kadimat laeng iti anak may. Uwan tata. Nasaya at nukasta. Kahit nakasagana ka nga ron amang ikasar iti anak may. Kwa, tatang. Ay, saan asikat ti pagdamdamaga ka? Kuang amin, tata. Adaim mo na ngayong kasar ko. Adamay sa nga anak mi. Nagsina kamin. Anya? Aramidem akabit ti anak kaw? Lakay, agparbeng ka. Mabalin tayo matapagsaritaan anasaya at dahit oy. Saan arumbeng agungat ka? Ay, sumerdeng ka, sita. Bayan na ngagsaaw. Ala, pumanaw ka dito'y balay kaw. Itamat laeng, si kaalalakay. Tatang, pangaasiyo. Saan nyo kumamat abastusan ni Wilson? Ay, agtal na ka, Ophelia. Manipod ita. Potdemon ti relasyon nyo iti day ta alalakay. Ay, antipanunot mo. Amom nga da pamilya na. Nakirelasyon ka kat kankwanan. Sige, Ophelia. Agpakada ako na. Apay akas jayt inaramid yu kan ni Wilson, tatang. Ay ayatak unay ni Wilson. Saan kumaanatang kan ti ulom? Apay, kayat mo ti agbalin akabait. Nagsinadan iti asawa na, tatang. Uray pay. Apay, may kasar na ka nga rod. Tatang. Ay, usaram kumamat na panunod mo. Ni Anton langan ti pakirelasyonam. Ta sigurado, baruday jay. Saan ko nga ay ayatan ni Anton, tatang? Ni Wilson ti ay ayatak. Anya? Ay,
Di naksukiren, Ophelia. No ipilit mo ti kayat mao, laksiden ka nga anak. Agyaman ta nagpakita ka. Kalpasan ti inaramid dagiti dadakkel ko ken ka. Gaput ay ayatan ka. Kat namnamaag, akabaalan na kailaban ka dagiti dadakkel mo. Kuna ni tatang alaksiden nak nga anak. No ipilit ko ti kayat ko. Anya nga ron ti plano ita. Putdam ka din ti relasyon ta. Saan, Wilson? Ay ayatan ka unay. Nukas ta nga ron. Sumurot kan kanyak. Agdanatan. Anya? Sigurado ka iti dayta a desisyon mo? Wan, tangay sa andak akayat dagiti dadakkel mo. Agtari talangan. Sige, intun na rabi. Alas 12. Umay naksukunan ije balay. Sigurado ang nakaturog ton dagiti dadakkel ko. Inayadak ti akimpake. Sigurado apa umay itan ni Wilson. Eksakto ang makaimpake ak. Alas 12 ton. Inayadak tumatan ti rumwar. Makaamuditan. Sumurot akon ka ni Wilson. Jack ipalubos apag sinaanda kami. Pakawanandak, tatang, nanang, no naaramid ko ti kastoy. Among kaditer aramidam, ha? Nakitaray kakitin kin ni Wilson? Uray ka di si ka, Kara, kat saan nakmat ang maawatan? Kasano ngay nulukwan na ka? Saan kayo mat anag kasar? Isung awan laban mo nulukwan na ka. Ay ayatan nak ni Wilson. Patsak asaan nak to alukwan. Makamu ka. Total, adamot panunot mon. Pangaasim, Kara. Saan na kumamat ababalawan? Talaga nga ay ayatak ni Wilson. Saan mo kumaapanunutan ti panangloko ng tukanyak? Tilangan panunutam. Nasaya at kumatipagtungpalan ti relasyon mi. Alahunan, anyapay ngay ngarod. Kat addaditan. Sangwam ngarod no anyaman ti ibu nga daytoy nga inaramid mo. Anya nga taitan ti kun na dagiti dadakkel ko. Nabasa dalakid din ti surat mo. Kat nalabit, agpupungtot itan ni tatang mo. Mapakawandak tumot lang ata. Imposible nga agnanayon latan akagurada ka. Dumtang tumot lang ti panawen a mapakawanda ka. Sapay la kumaa. Nasakit mo tinakam ko a pinanawak ida. Ang mangnamnamaak a maawatan dak tumot laeng. Ala, maturog tan. At dapay trabaho ta inton bigat. Sa dino tinaggapuam? Nagpawitak iti anak ko. Sigurado ka? Para iti anak mo laeng ti ipaw-pawit mo? Anya ti kayat mo asawan? Makadkadlawa kon Wilson. Siyak mo't amin ng ti agas-gastos. Manipod abang, aging ga iti bills. Mapanmat amin ng ti sweldom iti anak mo. Ano sampay lang kuma, Ophelia? Agpapaagas namin ti anak ko. Isu akasapulan na ti kwarta. Mangibati ka mo't para iti bagim. Kasano no awana kon? Saan kan amangan? Isu nga rod apagyamyamanak nga adda kay ti biyag ko. Inted na ka ti Diyos kanya, Ophelia. Katsapay la kuma, tamaan ano sanak. Sige, maawatan ka ita. Ngam kita am kumamot Saan mabalin akas to'y latan? Kasanungay, no addan tumat anaktan. Saan ka madanagan? Italaang daytoy. Talaga matasaan nga may dagiti dadakkel mo dito'y pagtrab-trabahwam anya. Amok, nasakit tinakam da kanyak, kat linaksid dakon nga anak. Sa bagay, kastamot nga minti na ibaga ni tatang mo kan ka. Wen, ngam, oray nga taninanang kat nasakit mat tinakam na kanyak.
No umay nakanto sa rungkaran dito makunam asaan ang nasakit tinakam na ken ka. Kara, amom, adda mapalpaliiw ko kan ni Wilson. Anya day ta? Sana la awagan ti anak na. No awanak adumdumngag. Anya? Kan amom ka di asyak amin ti agas-gastos iti pagababangan mi. Kat uman anugot kalatan? Kunanamot ngay talaang. Gapot agpapaagas kano ti anak na. Ay, anya kat ngamin da ito niya inararamid mo. Paliiwak pa'y. No agbaliw matlaang da ito'y asitwasyon mi. Kat kasano no saan ngagbaliw? Kat si kalatan dagas gastos. Anya ti aramidam? Diyak amo, Kara. Diyak amo no anya ti aramidak. Ala, agkararag kalatan. Dawatam iti apo nga iturong nakaitinasaya at adesisyon. Nanang, ay na, imbag man ta nalagip na kasi narungkaran. Manunabulan manipod pimanawak. Ngam, italang asarungkaran nak. Gaputas saan nakapalubusan di tatang mo arumwar. Naglibas aklaeng. Imbag no saan nga agungat inton agawid kayo. Adda na panan na. Kat inton malumpay asumangpet. Iso asaan amabalin nga agbayagak ditoy. Apagbiit aklaeng. Nanang, pakawanan dak ko iti inaramid ko. Agawid ka kuman. Agkid daw ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Patsyag ang mapakawan na kanto matlaang. Ngam, kasano ni Wilson? Amo, talaga asaan ang maawat ni tatang? Panawa mo ni Wilson. Ada asawa day jay. Bayam ko mga ornosan na ti pamilya na. Nanang, Ad-ada asaan na ang maornos ti pamilya na. No sumrek ka iti biyag na. Panunuotam ko nga adda anak da. sige nanang. Panunutak ana imbag dayta ana ibaghayo. Agri-ring ti cellphone ni Wilson. Kitaak man no asino ti umawawag. Nali ti naka-phone book. Ti asawa na. Apay nga tanga umawawag. Ophelia, sino ti umawawag? Anali. Mabit lang. Inaksong bata ni Jerwar. Apay amasapol nga umadayo. Apay asaan ko ang mabalin amang ti pagsaritaan da. Adda ka di ilimlimad ni Wilson kanyak. Apay anaskan nga umadayo ka. Saan ka di amabalin amang ngagko ti saritaan nyo? Ikan na kumamot iti privacy, Ophelia. Saan nga amin, katrumbang amaamwam? Maipapan iti anak mi, tinagsaritaan mi. Naskan ka di pa'y amangag mo. No awan ilimlimad mo. Awan ko matirumbang apagdanagam. Numangag ko ti saritaan nyo. Mabalin ka di. Saan tan apagsaritaan dayta? Maturog takit din. Kayat kon, ti agina na. Apay asaan ka pa'y laang nga agrubuhan? Maditibagi ka. Maulawak no buwang unak. Agabsantak pa'y laang iti trabaho ka. In-text kon ti boss mi. Kasta ka di. Sige nga Rod, agin na nakapay laang. Kabailam ka di ti agmay-maysa. Amangan no kayat mo nga agpakadakmat iti trabaho. Saanan, kabaalak da ito. Sayang mat, no agabsant ka pa'y. Sige nga Rod. Ag-text ka laang no saan mo akabailan. Apay nga taan nakalukat ti ruangan. Kan nakasipsip ngat. Wilson, sa dino ti ayan mo? Ilukat ko ti silaw.
Sumragak iti kwarto. Wilson? Ha? Awat dito kwarto? Adda nakaparabaw asurat iti basit alamisaan. Basak. Dear Ophelia. Pagawanan na kuma. Ngamurayan niya ti aramidak. Ti asawak lang ti ayatak. Nagsina kami, gapoy ti nana. Ngam itatanatayin ti nana. Agawidak. Tapno urnusan mi ti amin. Kan para matlaang iti anak mi. Sapay kuma, tamawatan nak iti dahito at desisyon ko. Ophelia, ulitak man ang tiagkid daw iti pamangkawan. Katsapay la kuma, tamabiro kam ti lalaki at talaga aparakan ka. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Wilson. Sinukir ko dagiti dadakkel ko, gapukan ka. Ngam kastoy laeng ti isubad mo kanyak. Aging gaita, sanak pa'y anagawid ijay balay mi, Mr. Lonely. Mabaina kinitatang ko, numaamuan na, apinanawan naklaang ti lalaki, agapuanan, ti panagsukir ko kadakwada. To'y pagayam mo, Ophelia. Agyaman pagam Ophelia iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, agawid kan, ket ingka agkid daw iti pamakawan. Tapat tiyek ang mapakawan na ka dagiti naganak mo, nulakit di, tanapudno ti panagbabawim. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinged, itinagan nga Ophelia, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay parang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinged itinaga na Ponciano, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa ka mamartak diti lugar mi. Anyaman dagiti pamagbaga dagiti dadakkel ko, nang runa ti asawak, ket jakpulos impangan. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Ponciano, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nahihal daw matgayaman. Ay, mapisin ako na. Oh, Ponciano. Ne, na kayo matgayam nanang. Anya ti masapol yo. Ay na, imayak, tao may kukumabayadan jay duwagasot nga inutang ko kin ni bakit mo, idi namin san nga aldaw. Ha? Kastari nanang. Hagimawan mat ni Talya. Ay kat no awan, napan manan nag-deliver itilako na ah. Kat si Kangay, adda kalaang ditoy anaaldawan. Siguro nalabas manan ti bartek mo idirabi eh. Iso anaaldawan ka anya. Ni nanang mat. Ay napunsyano anak kaw. No ni Talya ti maumaken ka, ay jaklamon. Agasam man day ta. Di ka pa yun makatrabaho gapulaang iti bartek mo. Ni nanang mat. Gusto nga ruden ah. Ay di nakpagsardengan, Ponciano. Imbis nga amirisam ana imbag ti bagbagak. Kastakit din ti sungbat ma. Nagnaak itay ija ayan dananang. Naku na nga inted na kanukan ka jay duwagasot nga utang na kanyak.
Uwan, ngaming gatang ko ni tisidain. Iso jay madama nga ilutlutok. Anya? Apay nga igatang mo. Inayon ko kumaday dyan nga igatang iti ilakok inton bigat. Anya kamutan. Kwa. Kayat mo asawan. Awan apulos tinabati iti sweldom iti Sabado. Awan pa'y ti inyawat mo kanyak. Uray piso lako ma. Talya bakit? Anya kamutan. Daytat ibagbagak kan kakot. Yinom mo amin a kwartam. Iso nga uray bitsin kan asin. Di ka pa'y makagatang. Oh, pare. Mapanta ka di pa'y uminom iji store ni Belen? Wala. Mapanta, tanalpas mo ti trabaho tayo. Barang sungbatan nak mo ni Belen. Kato na. Di ka madanagan, pare. Suportaran ka. Ay, thank you, pare. Sabay ko mga rod, taklunan nak matan. Ala, di ka madanagan. Amok nga klunan na kadayjay. Amok matkat nga gusto kan ka ni Belen. Anya, kurang ka di pa'y jay ininom yo, Manong Ponciano? Wala. Kurang pa eh. Sumardang kami tulain nga uminom. Inton naklunan mo ni James sa kumparek. Anya? Anya, ikan ako ni Tiara ka. May salay nga bote. Kalbasan na. Nagamit kami tumatan. Alaman laangan. Ngamne pang nga asiyo kuma tahusto da ito yan. Awan ka di. Nuaklonam ko mga ina ni James. Di saan kami nga uminom. Ang saan mo pa yung matlangay naklon. Iso nga uminom kami lata. Anya? Unay kan. Nabartag ka manan, Ponciano. Ay, anya ka matan. Awan matan ti panagawid mo dito balay. Asaan ka nabartag? Pasensya kan. Bakit? Nabarta ka man na nagawid. Saan ka din nga gungungat? Anya nga rot ti kayat mo nga aramidak. Agatawa ak. Gapoy ti kastangar aramidam. Saan mat? Hanggang Jack ngamin kaya't nga agungungat ka. Tapumangit ka ngamin. No nakasta nakamisuot ka. Ay na, Ponciano aya. Kaano ka di asar dengam ti kastakin na mamartak mo? Ket sumarte ka to no mabangkrap ti factory ti arak. Ay na. Sana ka makinin nangaw ka Tapnosong batan nak iti kasta. Ay na, Ponciano. Di ka pa yun makagatang iti sidaan. Ay, awan sir-sirbim nga agtrap-trabaho. Pasig nga arak ti papapanan ti sweldom. Nasaya at tanadanon ka dito'y balayo, Ponciano. Na, nagmayatan ti panagsuyab mo. Tengat aldawan ngam kariring mo pay lang. Inanang mat. Di magas ni Talya ijay balay itay bigat. Nakuna na akas taunay manen abartek mo idirabi ay. Ay unay ka na nakaw. Pang-asim kumamit tasardengamon day tang aramid mo. Mabain ka kumamit iti asawam. Siyak pa yun nga inam ti mababain iti asawam. Gapo iti kastang aramid mo. Di mo pa'y matulungan mo. No naumaken ka ni Talya ay jak lamawn. No saan nga agan anos amapan aglako-lako iti no anya laditan. Saan kayo nga agbyag? Panunutom kumamot dayta anak ko. Lakay, awanen ti bagas tayo. No adda kwartam dita, gumatang ka kuma iti bagas tayo. Sakbay ayibus mo iti arak. Ha? Anya aha, nalawag siguro matimbagak. Kwa, pasensyakan bakit? Awa na talaga ti kwarta kita. Inton Sabado pa lang ti panagsweldo me. Anya, kayat mo asawan. Inton Sabado pa lang ti panangan tayo? San mat? Ang mga nuwada pa ila kwartam dita.
Sigapay lang ti kumatang iti bagas tayo. Ikarik, sukatak inton Sabado. Ay, awandat panamatik iti daytangay bagbagam. Inton Sabado nga agsweldo kayo, arak manen ti papanan ti sweldom. Ay na, makaumati kasta nga aramid mo, Ponsyano. Nga kalakit din na yan, bakit? Kanayong kalatan nga gungungit. Agproproblema akno sa dino ti pangalak iti igatang ko iti bagas. Kas kada abasto tayo dito balay. Angam sika, igat-gatang mo lang iti arak ti sweldom. Anyat klasim nga ama. Di ka matanagan. Inton sumarunong agsweldoak. Itad ko amin kan ka. Bakit? Makauma ka. Kanayo nakasta ti bagam. Ngam oray na minsan, awan tinungpal mo. Ala, tangay kastamot akanayon, nasaysaya at langaruden no pumanaw kami iti anak ta. Agawid kami pay lang iti ayanda nanang. Makaammo kamutan iti biyag mo. Ne, si kamot kaim ti masabat ko, Ponsyano. Siya karod. Abayaya. Nabartak ka manan. Gatuan. Nabartakak manan na. Inton bigat, mabartakak tumanan. Kastamatan inton kanikadwang haldaw. Mabartakak tumanan. Anya? Awan nga rod dagiti aginak nga widak. Iswa kastoy latan na. Kastam kadilatan akanayon? Ah? Imbes amapan mo ay aywan dagiti aginam, tapno agsublidakan ka. Ngam saan mat? Tatalaga apaturayam day ta kinamamartak mo. Talaga asaan mon amaikat day ta abisyom. Di ka kadi madanagan ni Stella. Mapanak tulat tayo di ayan datalya. Ngayon saan pa nga ita? Makitang danak pa tapno da kwartak amapan. Kasano kumang ada kwartam amapan. Katunggal agsweldo kayo. Iinom-yumot amin kini James. Sana nga uminom ni James. Inaklon nga minan ni Belen. Isa nagbalbaliwan. Kasta? Nasayaat nga rod ano nagbalbaliwan. Katkasjay ka kumamat. Anyamatan. No kano nga gawid akon? Imbaya kabak na matan. Salbag tikas to'y. Di naman lai nure nakawid ti tao. Sana'y todo. Sabay ada akon dito'y nagalis adalan. Batog ti tepang. May galisak. Estela, mawawak. Ikan nakitidanom. Arak ngay, di mo kayat. Bala, siya akong ti mangala iti inumo manak.